Oke guys, hari ini trip Jatiluhur bersama Buta Ijo. Mantap Ibu Buta Ijo. Mantap. Dan ikannya kecil-kecil guys. Buset. Melompat guys. Melompat nih mencolot marah-marah depan mata ya jan. Iwak Jatiluhur ki ugal-ugalan ngene iki lho. Ya jan. Oh. Ugal-ugalan guys. Kadang ikan terlalu mudah Jatiluhur. Dan kalau udah seperti ini, saatnya bilang kipasi Jatiluhur. Oke guys, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan saya host Floating Fishing Hari Gendis. Kali ini seperti biasa kita akan memancing di WJL kebanggaan Waduk Kebanggaan Jawa Barat, yaitu Waduk Jatiluhur disingkat WJL. Kali ini spotnya masih tetap di Kelampis-Kelampis. Semoga ada cintanya yang mau dibawa pulang guys, ya kan, karena bapak ini lama banget dapat ikan dari kemarin itu gablek terus. Kali ini saya berangkat sendirian, ada teman tapi entah di mana. Ya intinya kita belum ketemu teman, nggak tahu udah berangkat atau belum. Yang penting kita mancing aja dulu. Seperti apa perjalanan mancing nyobok kita di Waduk Jatiluhur, saksikan terus dan jangan kemana-mana, ikutin terus Floating Fishing Jos. Mbah nyuwun ulama mbah mboten ngarani mbah jan mbahe simbah iwak mbah. Ula alala 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 ulala alala 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 alala. Alhamdulillah mbah. Ala 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 ikan marah-marah di depan mata jan. Aduh mbah jan lumayan mbah iki. Iki lho ikane jan WJL ya kan. Ala mbah matur suwun mbah. Terbaik kok mbah. Sun dhisik. Nah.
Iwak ru. Alala 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 alala. Kambangan kuru. Alala 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 alala. Iwak menaiki WJL terbaik kok. Wah, iki apa iki, Mbah? Jan. Aduh, ayo iwake gambare. Ikan marah-marah depan mata. Ah, iki lho gambare. Iwak tulisannya WJL ya kan. Shooting sik kene. Ah, jan. Sek. Kamerane tak nyeblok siji rekoso ngene gawe video. Ajan, Mbah. Iki lho. Ikannya kedua iki WJL sak mene-mene. Ijo nih. Sun sik. Nah. Protine nilap mangkat disit. Mangane apik-apik banget sayang nyimpe. Aku ora weruh kambangan undlup. Ngerti-ngerti ilang goleti kambangan. Iwak le. Buset deh. Dagu merah marah-marah bosku. Dagu merah terbaik kok, Mbah. Gabil. Samperi. Wes marah-marah, ikan marah-marah dagu merah, Mbah. Matur suwun, Mbah. Buset, Mbah. Lho, iklane WJL ikan marah-marah. Buset. Rene. Wah, jan WJL lur, iwak marah-marah kipasi dulu, guys. Ikan marah-marah lho, Jatiluhur, guys. Aduh, kan. Iya, do kerja, rada mancing, Jatiluhur ae sak mene-mene iki lho. Wis rada mancing aku ae jan. Kipase isis banget. Wah, jan. Isis. Floating fishing jos iki wah jan. Kambangane yo amisan iki. Kambangane bae Edi Fishing ya. Amisan iki kambangane. Iki sing marake entuke babon kambangane ngene iki, Bos. Kambangane abang-abang, entuke cangkeme abang. Oke. Semoga kita dapat lagi, guys. Moga-moga entu sing sak gerdu gedene. Golek meneh.
Separuh tok, tak keras titik. Nyorai kelampis lah. Siapa sih Mbah? Ya Mbah. Siapa kok? Oh. Iwak iwak meneh. Ulu. Ikan marah-marah. Aja. Ikan marah-marah lur. Ikan marah-marah lho iki lho. Wah, iki ikan marah-marah iki. Iki sampele jatiluhur iki. Sini peluk bapak. Bapak tak peluk, dibawa pulang, peluk bapak. Peluk bapak. Loh. Iwake sak mene-mene. Dino setu rado mancing. Ya tak arai dhewe. Ya kan ya jan. Ini ki ikan nila sirip bergincu kan. Lambene ijo, burine abang. Jan. Piye? Jatiluhur lho iwak tok ora ono banyune, iwak tok. Sun sik. Iya malah anginnya semrawut. Bali apa ya lah? Bali apa? Ya. Iwak, iya iwak jan ikan marah-marah, jan arep bali kok yo. Jan rene lho, wah ikan marah-marah. Wah jan. Terbaik kok jan. Harus sida kuat arep bali ya. Piye to Mbah arep muli kok malah dikeki no. Iwake luwe jel sak mene-mene. Rada mancing dawa iki ngising. Iwake Aduh. Wah, pakainya Isabella mantap. Wah, dan kita closing dulu. Oke guys, cek hasil akhir mancing nyopo kita di Jatiluhur hari ini, hari Sabtu tanggal 18. Wah, hasilnya ikan WJL marah-marah. Wah, ikan yang gede-gede gini guys. Oh, ikannya nggak ada yang kecil nih. Ikannya nggak ada yang kecil. Ikan WJL marah-marah. Oke, demikianlah perjalanan floating fishing hari ini di Waduk Jatiluhur.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah supaya ya intinya subscribe lah biar saya bikin videonya semangat. Oke, sampai berjumpa lagi di petualangan trip-trip nyobok bersama floating fishing selanjutnya. Oke, sampai jumpa, salam sehat selalu, floating fishing jos.